Somo la kwanza, usomaji wa Biblia, Mambo ya Nyakati wa Kwanza 8, kukagua uhalisia, kukagua uhalisia. Ndugu mpendwa, kumbuka robo hii tunaangazia katika kukua katika uhusiano na Mungu, kukua katika uhusiano na Mungu. Na fungu letu linatuelekeza jinsi gani tunapaswa kuwa na uhusiano mzuri na Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Yohana 15 fungu la 9. Kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda nyinyi, kaeni katika pendo langu, kaeni katika pendo langu. Mpendwa, ili kufahamu uhalisia wetu wa kiroho, lazima tujikague sisi wenyewe na tuweze kukaa katika pendo la Kristo daima. Ili tuweze kuwa vizuri katika maisha yetu ya kila siku, tunapaswa kujenga maisha yetu ukaribu na pendo la Kristo daima. Uhusiano huu, ukichunguza neno lake lilivyovuviwa na kunena naye kama rafiki, na kunena naye kama rafiki. Kama ni hivyo, unatumia muda kiasi gani katika kufanya hilo? Unatumia muda kiasi gani mpendwa kufanya hilo katika maisha yako ya kila siku? Na je, uhusiano wako uko vipi na Mungu? Lakini zaidi ya yote, juma hili tutaangazia vitu mbalimbali. Hebu tutafakari hali ya sasa ya uhusiano wetu na Mungu na jinsi ushauri wa Biblia ulivyo kwetu. Hakika hatuwezi kuhama kutoka tulipo hadi mahali pengine pazuri zaidi, hadi tujikague kwanza kwa uaminifu na kusikiliza ufumbuzi ambao Yesu anatuelekeza katika maisha yetu. Ndugu mpendwa, nataka ujue mambo mbalimbali ambayo unaweza kuyafanya katika maisha yako ili jikague. Jambo la kwanza ambalo nataka kujua ni kwamba kuwa mtu wa karibu sana na Mungu. Jenga urafiki na Mungu, kupiga hatua ya kumkaribia. Jambo la pili, kubali kubadilika na kufanana na Kristo. Ukuaji unalenga kufikiria kima cha utimilifu katika maisha yetu. Na zaidi ya yote, ufahamu wa neno la Mungu, yaani kujifunza neno la Mungu kila siku katika maisha yetu, itatusogeza karibu na Mungu na tutakuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Maisha ya maombi, jenga uzoefu binafsi na Mungu katika maisha yako, na tunapaswa kutembea katika utii daima. Kwa hiyo mpendwa, unapaswa kukua katika uhalisia.